Hayda cürsem, hayda cürsem, benim yüreğimde ardayım, kırgış canı. Aynen ayın altına boşadın bu. Boşadık Bayke, boşadık. Ay rahmat. Geliniz oturunuz. Aleykümselam, götürgeniz için geçin oturunuz. Geliniz oturunuz. Onun altına yaşıyoruz gerek oluyordu. Çay çalış gerek mi? O açar çalıştı. Vallahi mı? Harbiden beri sizin çayınızı aldık koyuyoruz. Sökke. Eyvallah. Kursant. Nele şokeleyşin? Men soke degen sayın sizin çaçınız tika turup men çaçalanga ыңгайлуу болуп атат Байке. Assalamu alaikum Ayşta. Aleykümselam, kim ekan bu? Tanıbay kalasты. Qandaysiz Ayşta? Жақшы. Men Sanjarmın. Qandayсың balam, yaxşısın Tanıdı. Yaxşı, жүрөсүң, işlerim yaxşı. Жүрөм, işlerim, tişlerim bari жақшы. Ay azamat. Ayşta, Ow. men bir жаңылык açtım ele. Tak. Bayağı bir telefon oylap taptım ele da. Oy malades. Oşoğa suyunçu beresmi gelip görüp, жаңылыгын bir görüp bir suyunup, ketpeyiz bir çay payı içip degende. Eyli barayım balam, sen tapkan bolsоң baram da. Kaçan barayım? Любой вак келиң. Болуптур balam, ötüp baram. Kut bolsun, baram sözsüz. Rahmat Ayşta, sözsüz gelin ha kütömün. Makul. Baptır Ayşata. Жаман сүйүнөт азыр. Баягын бас. Мынакей. Жаман сүйүнсө. Oy gibi ne, canağı Sancar. İman astın balası çıbar. Bir böyle oylap taptım dedi kişinin cinin getirip. Oylap tapmayı, özü zor, mektepte zorga bütken koridorda. Ulan gel oylap taptım ana atağını aldıran. Jönle жүрбөй десең эми атасын не кылып кыйратты, булун не кылып кыйратат билбейм атаң. Эми адамда ар болбосо бекер экен да өзү негизи. Да, барасыңбы деп. Үйгө келип кетиң деди, үй жок. Кайсы үйгө барам, үй жок болсо. Ya kızık oldu. Özü Rahman Ayştan müküngör жақшылап өлеңер. Ança dilemez. Ança jakpay kalgan özü. Nime kasak-pasak kılmadың біле? Jak, öz oşondoy kal. Тарынба досым, тарынба. Тарынбай. Беш кол тең эмес. Өзү Рахман деген киши өзү сәл ошондойраак киши. Андай здоровый болгону менен Ança özü. Ança деле. Amma semiz ay. Ооба да. Şonça şu Kırgızstanlı şule jepti göttü. Мага деле өзү анча жага бербейт да бул кишичи. Көрдүң өзүң деле кандай, биринчи жак сүйлөп алган кандай болду. Андан көрө сен мындай кыл досум. Мана Сайштама кайсы досу жакын эле. Жамбыл камчыйып мына несі болсо дагы мындай кичине карапайымыраак, простойраак киши. Жамбыл Ayştan da en jakын dostu oşo da. Бирок ал деле грамотный. Ал деле эмне кылышты билет, каяктарга барып өткөрүш керек, эмне кылыш керек. Муну өткөрүп берсе байып кетсең кана досум, путуңа туруп кетсең, тура. Ошо киши бир нерсе кылат да чалгын. Жамбыл Ayştan'ı çalayım. Кантсе дагы Сүйүнөт, карапайым, өзүбүздүн Айша табыз. O da. Ол жөн эле жарылат, точно ал жарылат. Familiyasını жазайım ja atın mı? Кандай кылсам кетет кудок? Jambıl. Okşaşmaya kalaydı. Çal. Жаман сүйүнөт ал дагы азыр. Alo. Alo, Kandaysa Ayşta? жақсы, bu kim? Ne soluğunuz cüravı? Жақсы, kim bu? Настроениянız kayakta. Tamaşa Ayşta. Ne Sancar'a yaşıyorsunuz? Sancar қандай болым? Жақшы Ayşta, жақшы. Қаяқтасың? Neme üyde le? Kim var жаныңда? Жаныңда kim var? Yeriniz sökөz. Қайсы ерніс? O Kavla İstanbul'ası.
Жақшы. Салам айтып қойға да. Ооба, Айшта. Мен аяш ұлдарын топталған екен да бүгін, а? Ооба, Айшта. Оу, Bir жаңылық аштым эле да телефон ойлоп таптым эле. қандай телефон? Чоткий телефон. Не қылады? Сүйлөшө турган кадимкидей колго жасалган сүйүнчүсүн бериңиз. Келип көрүп кетиңиз, чай ичип кетиңиз дегендей. Соткаға оқшаш бұл. Соткага шампунга окшош. Вот. Келиңиз Айшта. Я, Келип кетиңиз дейм үйгө. қачан? Азыр деле келе бериңиз. Жо, мен бүгін бошойым, ертең барсам болау? Бүрсү күнү келиңиз. Болды, балам. Боптур Айшта. Бақты. Баспайсың болса. Деме? Манас менен немен қауылдың баласы көп топталып алып, маған чалып, бұлар... Ne de? Меніңше бұлар о жерде сигарет чегіп, нас чегіп, наша пиводан içip байып отырышады да. Өке осы атасын, өке тең атасын тартқанда, қауылды әлі, манасты әлі, бір жерде отырып, жалған-жұлған сөйлеп отырғанды жақсы көріпсіздер өке. Өчірілі қайбайсың бе? Атасынан алыс кетпекті. Өчі? Бүтмөйүн чөчпөйт да. Чиясың мына бе? Kapı olma seni. Oşa Çambıl'daki adam be. Göğünde ne turvayı adamdı ne? Maymun olayına barıp jamıl olup ketken da. Zooparktan kaçıp etken al. Ança dil Ayştan mes men. Bu kişi mağa da jakpay, çınını aytayım bak. Elge dele jakpay. Vapşe jakpay te. Görgen жерден акмага кез бетине түү деп эле түкүрүп коюш керек. Ооба. Вообще жакпайт бул киши дагы. Андан көрө коеюн. Жамыл да жакпайт, Рахман да телефон да жакпай калды. Жок, бул телефонуң жакшы экен. Неме кылсаң андан көрө мындай коеюн, өзүбүздүкүлөргө эле чалчы, талантка чалчы, талантка. Анарбайып кал. Сүйүнчүлөсөң ал вообще мындай. Досум го боя эле айтпайсың бе? Как раз ал коммерсант болуп кеткен азырчы. Мунун сонун кылып сатып берсе, айт келди. Досум бул көбөйтүп берет да, акчасы көп. Зачем айыштыларыңа чагын дагы? Таланттын немесин номерин бөлөксө терет да бердин. Каны, достордук башкача кетеби? Домпок печени. Кличкасына деле кете берет экен да? Кетип атат кылдык. Alo. Alo. Alo kim bu? Кандай талант досум? Sancar sen mi? Ооба. Beni ben sırası tanıdım da. Мен таныдым малмын да. Сен жакшы досум, аман эсен шемирип атасыңбы? Kulağa şükür. Ayaş balacaka tınçıp mı vardı mı? Аяшың жүрөт. Ha жақсы. Менин аяшымчы? Sen ayaşınlar. Жаман сагындым да аяшыма. Тамаша. Жақсы болсын. Чыкпай калды. Аялым өлгүдөй кызганат. кетти. Тамашадак бай. Тамаша досум, досум. Oğlum ne oldu? Бир жаңылык аштым эле, телефон ойлоп таптым эле. Kanday? Telefon ойлоп таптым. Sen mi? Ооба. Valla dezi. Öz Sancar senin öz birinize çıkış gereği de şunda kıyım bala gelin biletle menç. Эми чыгып атат да мурун чыкпай атат эле. Valla de. Досум келип көрүп кет, аяш терчти бала чака менен үйгө кел. Kanday telefon al? Кадимкидей чоткий телефон, сонун. Şampuan okşaş. Шампунга окшоп, шампундун коробкасынан жасадым, ошондой да. Kayerde yaşaydasın Sancar? Микрорайон Көкжарда. Ötkende muruk kvartiran varsan göçüp ketip kaldı işte. Азыр деле квартирадамын. Baktır eden dur uakta ötem koya tüşten gelin. Боптур досум. Mayli. Dosuz, kançada dosuz. Kim olur? Sancar. Verdi bekçi. Özü iki yerde iki kanca desen beş degen bala özücü. Özü çekeli o telefon tap. Oylop taptın dedi. O pamuayın bayağı sotkaların bataryakasını almastırıp oğluna telefon taptın da seyrek. Akıllı jetmeydi özü. 3. klasga çeyini okuganda. Söylüyor hatta. Көп болду, дос болбой койгом ал мен. Ошо тарын Жақшы элеңерле го. кийин жакпай калды да. Мен билбейм. Мен Sen kapı olma dostum.
Жагай. Мындай сен ийгиликтериң булар көрө албай атат. Капа болмадың, кеп отур. Жага отур. Булар ийгиликтериң көрө албай атат. Сени көрө албай атат булар чы. Өздөрү ушундай нерсени кылган колунан келе Жага берет. сага подарка кылдым. Баптыр мен кеттим. Тарынбай, сен жүрөгүңө жакын алба, Санжар. Санжар. Öz адам баласы кызыкта. Ушундай бир жакшылыкка бири-бирин кол. Ассаламу алейкум, Кандайсың булашта? Кандайсың? Тынчсызбы, каяктан? Şu aralap gelettigine şadan serpin үйүңөргө bir жолуп тийип Кандайсың? Тынчсызбы, жакшысызбы? Жолдарыма отурушат экен деп билип коеюн, карап коеюн деп жүрөм. Азыр Санжар экөөбүз отурат элек. Санжар азыр эле кетти. Санжар? Мага бая кечеби чалып атканмы? Ошо жакында азыр эле кетти. Анан билесиз го, кичине баягындайраак бала болсо, мындай адамдардын аркасынан сүйлөп, сизди жамандайт дейт. Ким? Санжар. Санжарбы? Вообще бул киши дейт, адам деле эмес дейт. Вообще өңүнөн деле жатпайбы. Бул кишинин өңүндө эле жатат дейт. Бул Бул жерде бул атасын тартпай калып турганда. айттым, кой дедим, жамбылайыштаны кой, өзүбүздүн айшатабыз дедим, антип сүйлөбөй жаман. Оозуңурдун кыйшайып калбасын дедим. Бетиң жок, пү деп бетине түкүрүп койдум. Туура. Андай кылып болбойт түкүрүсүң. дедим. Туура эле түкүрүсүң. Анан айышта, не жаңылык дебейсиң? Мына телефонду ойлоп чыгардым. Сенби? Мына телефонду ойлоп чыгардым, мындан карабайсызбы? Шунуру жок. Мына шампундун немесинен жасадым да, идишиненчи. İçinde bataryası var. Мында дисктери бар, биякта жыгачтан, батарейка жыгачтан. Батарейкасы жыгачтан бияктан заряд берет да, шнурга сайылбайт. Анан бунун өзгөчөлүгү десеңиз, башка телефондорго караганда өзгөчөлүгү, бирөө менен мисалы сүйлөштүң, Сүйлөшкөндөн кийин 1 мүнөткө чейин, 1-3 мүнөткө чейин даже наркылар не деп сүйлөшүп атканы угулуп турат да. Шуну ойлоп чыгардым мен. Сенби? Мен чыгардым. Ой Азамат, шундай өсүп атасың ара балдар. Биз Япониянын башы өссөк болот. Бир чалып көрсөм болобу? Чалып көрсөңүз болот, кайга чаласыз? Ана 7-нчи этажга бир чалып көрөйүнчү. Кайсы 7-нчи этаж? Ал үйгө. Коюң, аякка болбойт, коюң. Балага калып кетпейин, коюңуз. Жок, мен бул аяктан неме болуп калса, кой. Мен отношениям аябай жакшы мындай. Чынбы? Чындай. Анан мен балага калып кетпейин. Так, канча эле номер 7-нчи этажга президент кетти. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-нчи этаж мекен. Одан баштап кылсаңыз. Алло. Угуп атам. Саламатсызбы? Саламатчылык. Жакшысызбы? Ким бул? Мен Жамбыл Камчиев деген таанышсызбы? Башта жүрбөй неме? Жамбыл Камчиев деген куудулсузбу? Жакшы. Не кызмат менен чалып атасыз? Мен жакында гезит чыгарган аттым эле, анан кийин ушул гезитке мындай бир кичине колдоо көрсөтүп койсоңуз дедим эле да. Мейли, биз куудулдарды колдоюн деп атабыз. Буйруса келип кабар алайлы келсеңиз бир жолугуп сүйлөшөлү. Анан дагы мына спорт сарай менен филармониянын аренда акысы аябай кымбаттап кетти, ушуну да бир карап бербейсизби? Аны буйруса биз бир арсан кылып беребиз деген жакшы ойлор бар. Жакшы. Рахмат. Молодец! Артисттер жыргап калат. Бас. Ким бул? Жанагы Жамбыл Камчиев деген куудул. Азыр жанагы эсен буларды айтып, бир 2-3 күнгө камап койгулачы, жаман тойгосту. Каяктан баштадыңыз дейсиз? Айттым го сизге. Не болду телефон мына? Меники эмес, бул Санжардыкы. Бары Санжарга барып неме? Өлтүрүңүз кем келсин не кылам? Мен эмне болду? Көтөрүп,